Ova meditacija ti omogućava da zaviriš u svoj unutrašnji svet i pronađeš odgovore na pitanja koje možda sada nemaju neku jasnu formu. Smesti se negde gde ti je udobno, bilo da sediš ili ležiš. Udahni jednom duboko, izdahni i zatvori oči. Obrati pažnju malo na unutrašnjost. Vidi kako ti telo dodiruje podlogu na kojoj si. Osjeti kako vazduh ispunjava tvoja pluća. I probaj svaki put kada udišeš da pomisliš na neku lepu reč. Kao na primjer mir ili ljubav. Udah, mir, ljubav. A svaki put kada izdišeš, pusti sve što je bilo pre ovog trenutka. Napetost iz tela, stres i bilo koje brige. Pusti čak i ono lepo što se desilo. Samo budi tu. Udah, mir. Izdah, sve što ti ne treba. I svakim izdahom osjeti kako ti ruke i noge postaju teže, opuštene. Probaj da opustiš cijelo telo, pogotovo ramena, vilicu. Osjeti kako se sve smiruje. I dok se telo opušta, ti prati svoje disanje. Kako teče udah i izdah. Kako vazduh prirodno ulazi, zadržava se i izlazi. I dozvoli sebi da budeš ovdje i sada. Sve što je spolja može sačekati. A sada zamisli da se nalaziš negde u prirodi, u nekom parku i odlučuješ da prošetaš stazom. I dok hodaš, posmatraš svoju okolinu. Vidiš drveće, cveće. Čuješ decu kako se igraju na travi. Osjećaš sunce kako te greje. I ti koračaš polako i uživaš u tom prizoru. I kako hodaš, u daljini vidiš da ti neko ide u susret. Taj neko si ti iz budućnosti. To možeš biti ti za 2 godine, 5, 10, koliko god želiš. I vi idete u susret kao 2 prijatelja koje se nisu dugo videla. I dok ti se približava, ti počinješ da je posmatraš. Vidi kako je obučena ta osoba. Sa kakvim stavom dolazi. Sa kakvom energijom. Kako uopšte hoda. Da li je vesela? Probaj da uočiš sve detalje.
I napokon vi se srećete i ti se pozdravi sa njom na koji god način želiš. Možeš se rukovati, zagrliti i pitaj je kako si, šta radiš sad. I vi sad krećete polako do neke najbliže klupe i sedate zajedno. I dok sedite, ti je pitaj pitanje na koje ti treba odgovor sada. Može biti pitanje, može biti savjet, bilo šta što ti je sada potrebno. I pusti neko vrijeme da odgovor dođe. Odgovori ne moraju dolaziti u rečima. Čak i češće dolaze u nekim slikama, osjećajima ili simbolima. A čak i ukoliko nema trenutno odgovora, i to je u redu. Samo diši i pusti. Ne presiraj ništa. Nemoj da očekuješ. Samo pusti i diši. Možeš probati da postaviš još neko pitanje ili da popričaš na neku temu koja će ti značiti ili da je pitaš bilo šta vezano za njen život sada. Zahvali se. Ustani sa klupe, a stazom koračaš dalje do sadašnjeg trenutka. Sa novim odgovorima i podrškom. Počni da pomeraš svoje telo, svoje ruke i noge. I osvrni se šta čuješ u svojoj okolini. Udahni jednom duboko. Izdahni. I kada ti bude prijatno, otvori oči. I zapravo, ta osoba iz budućnosti jesi u stvari ti sada. Tvoja suština, sve tvoje vrline, svi tvoji kvaliteti i sve to što si imala u budućnosti imaš i sada. Do sljedećeg slušanja.